aria kiri mbunge ya Mwananchi Ntere cia Tharaka ni bameneretie karumenyeria kamunini wa Rais Rigathi Gachagua gukara kiringa siasa cia Kirimara. Bariuga munini wa Rais ni mutongeria ubatere kwithirwa kigwatithania Kenya bonthe endete gukara takari mutongereria wa Mount Kenya ke. Bariuga kuri no gwati bwa Kenya baria batiumite Kirimara kuigwa buthuku kana takaba kwathurwa. Paul Kabithe arina nteto nkuruki. Irwariwa Deputy President Rigathi Gachagua iguru ria Kirimara. Tuonane macho kwa macho. Ile mtu ya mlima. Watu ya mlima mko? Wasiguze mlima, si ndio? Sisi ndio tulipatia William kura ile mingi zaidi. Yeye amekalia State House kwa sababu ya kura zetu. Mwakwenda lioguoya. Nimokwenda lioguoya. Niaigana marauga tutikenda lioguoya. Madharau tunaoneshwa na watu yako. Tafadhali rais waambie wakomeshe. Na sisi watu ya hii mlima ni watu werevu. Katiguo. Sisi ni watu werevu, si ndio? Izwe tuthomaga barua mebasha. Areni rwario rurumbite gukujiria baingi bario batharaka arabakire bugite migambo ino ni akugania mugongo untu barabatari bakire maitaka Deputy President atakabarutira ngugi amwe na kwigwata athurirwa Kirima gaki. Tutona baji president wa Kirima wagiru kuthiuruka Mombasa, Ramu, Busia, angako nthiguru yonthe ya Kenya ugitethagiria munene wa nthiguru wira tiko twa Kirima guka wagaga ndo akire by the way tie Kirima ni uri Deputy President wa Kenya ende mathiragu mkithurai muthurwa no Kenya ukathi kugaga yeji yanga ninga antu bakiro nyomba anga gukaria ngi bakurega yeji yanga mbi tiga uturetera iriro biaku muruti wangu igwa thirikari aikuthuka baro eraga atumirwa munene gwake ri ubitini baro no ye ya transfer baro no ye ya kubutwa Gachagua tia gukai baro era yite nuntu tia mithoma kabaro yambe kinye munene wako auge wono nukuruta ngwe bwega kana tikuruta ngwe bwega omire kangirini kaka rutere kindro bantu karuje kale endele Kirimego kunani yatemiro mete ne okiro makara okuga no kale tie inde chanti mbure tikula ne urire ndi burone umire ngomiro ne umire tiro ye na iti Kirimego kale tikireko ga guchumbura nto bwana tindikana mathina makuothi ogu bwana wanataka naibu rais, watu wa beach Mombasa wanataka naibu rais, watu wa Njangwa Northeastern wanataka naibu rais, watu wa Rift Valley wanataka naibu rais. Wewe unachunguka hapa ukisema watu ya mlima demo sondoroko mumungu wako moe baiberia gitini giki akaria bana baraba ingi bambunge Mwananchi ya Tharaka bugite sis kithure kindi kino abatiri kuthucia rujururu gututiana kura wakaire nukenuka tutiyite kuragwa abunge barethi bagwimpici gwenuke na no ntugitege kukiarega kithure kwa kindiki ikinenkero kithure kiari gyake menya kithikuthukirwo mtungira agwesan yes gwegwa gitikirari kia Mount Kenya gwegwa twe Mount Kenya emwe Mount Kenya East nenenkero gitegeku gwegwa Kimani Chungwa no nayo giga kindiki nini nyoro no ayo gitiku kena Kimani Chungwa Gachagua enuke turiuga Kirima no ntukiarekirwe mite ya kurangwera mega turenda kinengero mtu mwegora kanda mitira ikare menyera rutuba na kuye mbura na mtoju tungi ikithurwa kindiki guthurwa kindiki nwe tukumnenkera njara yetu na nwe tukuigira njara na Murungu wewe ngwa amutongorerie kenda tongorerie mugongo wetu bwega na tongorerie Kenya muzima kiathi gyatemiro mite yathira kia umangu githurwa kindiki no akaomba kwanda methithi ande mikema ande menywa maje anda megonga kingo na madhanje na merancha kingo roye rugwata go ugithura kindike no othia muthia karia baiba orite Deputy President gutiga kuthia barabarani ya Kiringa runaka ende arute ngugira thurirwe wananchi tiga gutwethirania njira ni ugitwiraga bura ukuruthwa na bando tie muruthe muntu arugama kindete na ta muntu murume na ubati kwegwa gicugurekagira baraba go wimpichi tio wananchi twaringire kura na tutie na capacity ya kuimpeach naibu rais tio kiripotera TV kuma Ntere cia Tharaka mbiti wa Paul Kabithe.